Rowere County ma Mombasa idwa ni mondo wuog oko mondo kaw hola mar Youth Fund mondo migidongre godo gin giwegi korka weche mag ohala. Mari en bang' yangore ni thoth rowere pod yuago thuolo mag tije kata obedo ni ginyalo chako ohelni mopogore gin giwegi to chutho ka gichuogo girube. Kanolose romo manokelo kanyakla rowere mosekaw hola makamago, jakom mar agucho mageto rowere midendo ni Youth Fund Mombasa Fatuma Bariani ojiwo rowere ni mondo kik luor kawo pesa ni ma nitiere chenro ma tiegogi e wi ohelni ma ginyalo timo. E sechego moko kuom rowere opuoyo chenro makamano ma gikoni oyawo wengegi kendo gidhi nyime kod timo ohala bang' kawo omenda mar Youth Fund. From 50,000 ya kwanza nilijenga a stall nika rent, after that nikaingia katika nikaona business ya maji ya azini ina benefit kubwa, so the next nikapata 100,000 nikanunua tank nikaanza kuuza purified water. Ile wakati tuligundua kuna Youth Fund tulikuja tukaomba loan ya 2 million kwanza. Ndio hapo pia tukasaidiwa, na wakati tunaomba loan tukapewa mawaidha vile pia tunaweza endelesha biashara ikakuwa kubwa. Tukaweza kuendelea na biashara ikikua, tukahama kutoka wireless tuka invest more fiber. Mambo ambayo tunawafunza katika training ni jinsi ya kutengeneza proposal. Kijana akikuja hapa anakuja na proposal yake. Ile proposal tunaiangalia ni biashara gani anataka kufanya. Tunampatia wasia ama tunamueleza hii biashara vile atakavyo ipeleka. Lakini pia vile wakati wanafanyiwa training tunawafunza jinsi gani wataandika proposal, kwa sababu si Youth Fund peke yake itakao wasaidia upande wa biashara.